Ko auraki te mauka, ko waitaki te awa, ko tākitimi te waka, ko Ngāi Tahu te iwi, ko James Meager tōku ingoa, no Timaru hau. Kua hoki mai a James Meager, te Minita Nahinara mo te Waipounamu, me te rohe pōti o Rangitata, mo te kōwhiringa pōti a motu. I think we get the balance right. Not everyone's going to agree with that all the time, but I would hope that people see our focus on people's economic well-being as being core to what we stand for. How are you anyway? Good, how are you? He uri no Ngāi Tahu, he tipuranga no Timaru, e ai kia Meager, nā tana kuhu ki te aotoranga pū, I whai wāhi ai ia ki te hoki ki te kāinga. He whainga nui tā Meager, kia waihanga I ngā ara, e noho tonu ai ngā whānau ki tēnei rohe. I'm a local boy, that's my marae that you would have went to. If you'd gone through the whare there, you would have seen pictures of my taua and paua on the wall. We have had some significant closures here in recent times, and that's really hard for a small community to handle. And it's a reflection that if we don't get our policy settings right about supporting actual working jobs, if we're too harsh on our farming sector and if we're too harsh on other sectors, it does have flow-on effects to actual real working people. Hei tā Meager, ko te ahu whenua me te tuka kai ngā pou o te ohanga o te tonga o Waitaha. Ā, ko tāna aronga, ka tautoko I ngā mahi me ngā hangahanga a rohe. Obviously being able to grow the town would be awesome, to have more jobs, more opportunities. That takes, leadership from me and from council and from government and from businesses to create jobs and to create opportunities for people, and I think it can be done here. And this is the famous James Meager. It's lovely to meet you. E mau tonu ana Meager I ngā tūranga Minita mo ngā Rangatahi, he Minita Tuarua mo te Waka Kōkiri, a he Minita hoki ia mo te Whakangau me te Hī Ika. Nō tēnei hune I whakapūmau a Meager I te whakaetanga o te Herd of Special Interest Bill. E a hei ai te tohu te whakahaere me te tiaki e tahi taupori o ngā momo rāwaho, pērā I te tia me te tā, I roto I ngā papatāpui a motu, kaua e whakakore. In terms of voting for National, for us, it's not just because numbers matter, but actually having good incomes and good jobs gives people hope for a good future. There are always going to be tough times for some people, but when people do fall on tough times, that's what I'm here to help with. I will do my best, so I won't always get it right, but I'll certainly do my best. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News.